Ninkethi nkatho na ntune mutegeri weru TV bwaga nontu bakuona kanya kugwatanira na weru weekend turi na makarika kuma county mwanya tuketha tugikureta report iji nyumya kagitagate kuraja mbitagwantinyari kenywa jaja nijo twikirite orito tukubona arua kirinte to chetu asiasa bare igweta kwagite mwanya miru ntue kwagi siasa yagikujirwa kareke na bongo kworota na bongo akiuga gwati mbaru bao ene baithukiritwa na kumakwania gwati mbaru bakareke Seneta wa Meru Kathuri Murungi gwikira Meru wirane bwa kubatungatira na kubaritira ngugi ura kubatere Peter Mutuma Kalembe kuga kaumaruka siasa na gucoka ngugine cha mwaka kithurano gya 2027 nyuma yawe guchindwa Kana nirio madhivyo tukubwana arua ni Maureen Kome tukianjiria ntuto chetu utaribwa kura tegetikia mutongere wa Nthiguru no bwitite na mbere ntere chia Bomas of Kenya Nairobi utaribu bubura bwithirito bugita na mbere wakagita nande ni bwirigiri bukathani ya Kenya barabeterete kwigwa no mutongere wa batano wa Nthiguru eje kagitene gakato gwatanira mwandiki wetu wa Ntito Boniface Mwongera imwe kwemo kuma Bomas of Kenya atutaririe uria matujetite na mbere Boniface kanyaga kanigako tubwa kwithirwa nwendete kwithirwa okiri gwatani natwi kumaruterwa Meru tiruterwa Nairobi turembere na mbichire chikonekana ala kana ira mulingi okombicha Kevin kwithirwa Bonia ala kabere na kigi kundi kya athingatiba baingi bangwatani na Azimio mmoja wa Kenya baromba kwithirwa bayukia karu kidogo ndeka ithiri na gitumia gukia karu ndeka ithiri kwithirwa pauga kwina mtu gutonyete kiri kundi baba turani toto tariraja mbere na batukwenda ethre tonya unfortunately akumarua akinya katikati ya umarito beja kulia rais mtu wao na beja muchokia kairi nendelea lakini bando batanganiro nonto baruga murungameru ya kurunde ne county ya Uasin-Gishu joe bo sheli ale Antonia na batukumwenda ethro ale Antonia au ko murutira gontu ko ikaraja migombe nonto jure karajo gite jo kina majo gitire jo kina ma na gotu indi gotu kalio mathene jaro ukiri thairo gomba kwithira ukira karo jagaka na aunque ama ABC no kwerekithiri tembere politicians bonde bedro bakiumara lakini bedro baraga kumara na ko nteto jine kweregira tu murutujo kendelea kwithira jo gite jo kina miro nonto ethra batithira bakiumara Antonia ja bakende tukwithira be korobana na mbi lakini tukweregira ngoi ikethira kendelea na mpwe nonto nkiameja ABC au kanyumene nithiro kigarura mitaratara kana witina mbere bwa process ije nonto urakularikana kana kureta etano mwanka returning officer ba Kenya Antonia ja bethiro baki kinya kireturani to ABC Pedro be client and then by maratas jao kiri ruangi kana mwendezo jwa ICT nkiameja ABC arafu nyumene form ichiko kiri mukarite chebukati kendomba kwethire tomeria ibagaruriro kwana ndeno nto igugweta na mpwemo igugweta na kaora mono kwethira gwikarika no mwanka bathiro bakiambire kiri mukarigite ofra chebukati na ethro Kevin ethro akiona bubwega ngotekia kona mbichiri nale mbere kuhusu returning officer baraba tumete laini na returning officer bakumantere mwanya bagarurire ontobono ntobakuga mutaratara jojo ijogweta na kaora mono na yido wita kaora mono ke bagarure kwa kara no mwaka bedro betumaraini ara ofra chebukati kagite ngaka noe umbita kwezirwa akiba mukira na aba mukira ba kinyaja Nthiguru kiriturani to ICT turature Antonia ja na to ba kinya Antonia ja skani komba kwezirwa chejo kwa cheteganizo chedro che sasawa
bakethirwa bagita kairi bakanenkira agents ba arungamiri ba itebibio rais na kona nde tukwirigira nonto bagarure mutarata jo kuthia verification kana gotegithaniria form iji no mwanka process ye kethire gita nampwe mwankira nande nteto jino bita kwethire kinyira form 90 na ithano ire chumbita kuthachite kanino na chia na chomba kuthachigite kirekwa na kethire ngotega bobwega kwina kagite negaka kurire chumita kwezurwa chitarani tocho both signs chumita ko chikinyirete milioni itha chitagerete milioni ithano na ko ikuga gwekinyo kinyira mathene jange mathene jathenya nyene ujo tuko kethura igwete tobo bwege kinyira monka at least milioni nyanyene na milioni 10 na gento na ko ikuga gokeja kwethura vurugu yitethura ikendere nonto vurugu yene kwethura ikiaragania motaratara juju goketha kuna delay tactics na ko ukethira kwethira mantu ya kethira jageta ukethira kwina ukiriria process jageta na mpuno tutonere go ukiriria kagite na kamuthenya nte tujini thire kiugange na mpuno na ko wirigiro bonene pedro batithira bana nte tuba kwethira matinda jaba kwethira bagita ntune aja nte to ikethira ikiendelea ngana mpuno antoje kuzuri antu mwanya bara bamwene athingatiba ikundi bibegi siasa bamwachore bao bange kuna mabitha bokaria nikyo kuna kumbaniritu lakini ngemeja ABC ni ugete otobateri kwedre kinyantune aja kidiba kumarito bara gochoka ka emini bara kumara ito kweregira ikyo commissioner wanjira wandeti kwedra kyuga ntune area ku risto onda kana kuga kwedra kweno kiriria itokona kinya monene wa administration police gabuno mbita kwedro kinyadro keno wedro kiona Antonia Legoro kuna gotina ona inyamo administration police gabu mbita kwedro kinya Antonia ya na kere kithirie mabitha ba waikonania nteto itikalisa saweni ore lakini tuna werigiro tukona mabitha bo kale bakwedra bakiongerwa ukethira gwikiriria bibeti kwana nde atithire tuguchokia Antonia aja tonero kethira ukenderea nonto no kuiga tu no bakondera kurarama ko batugwitikanire bethira betonya ndene Antonia au ko atone kire ko kenderea kethira ndicho ingichokera nyumekagita gatire. Bwega sana ni mwandiki wetu wa Nteto Emwe kwa kuma Bomas of Kenya tukitha tukigwatanira na Boniface Mwongera magita kwa ithura kuri na makarikante ri watu tanambere na Nteto ingi na ndi nyumwa ya kithurano kiria kirikitie ni kuonekete ntwiko ya utongeria aria siasa bakatha utongerie ne bachindi na bangi wonania guchinda kiraito murungi nyuma yawe kwithirwa ari utongerie ne kuma wathani ne bwa Moi ni umwe wa atongeria barabanite bangi ni Josephat Gichunge Kabeabea Mauka Maure kubaikiringo Victor Mutuma Karethi urorari mutongeri wa barababa ingi mbungene county ya Meru amwe na MCA 35 county neu mwandiki wetu wa Nteto Morgan Mwiti na kumurika chindi na chindo bakithurano giki aja county ya Meru. Pumi cha kithurano giki niretete irera bibia rukirotongeria kaunti ya Meru nyuma ya Meru kuroka rukire inda na kuringa kura ciao ntariki 9 cia mweri juju atongeria bamwe bahanire baberu bajukio tongeria na bangi barabarare yo bahanwa kirigiti kia ubunge Dr. Shadrack Mwiti niwe mubunge mweru wa South Imenti Kirimangushine achinda rejaire ja mubunge wa Central Imenti na gutweka mubunge wa mbere buru gutongeria ibindi bire muthingatano kuu. Mpuro wa Buri niwe mubunge wa Tigania East arena ku Dr. John Mutunga niwe mubunge wa Tigania West kwa kipindi kia bire. Dan Kele niwe mubunge mweru wa Egembe Central arena ku Julius Taitumu niwe mubunge wa Egembe North nawe John Paul Mwirigi ajukia utongeria bwa Egembe South kwa kipindi kia bire. Bona bubureo kwina boba anete kireto murungi na shindi kirigite kyo ngavana amwe na mithikale nturi uria woneria wendi bwa gitigiki meri emikai yake mbere kithurano. Mauka Maure ashindwa kiri ubunge bwa Egembe North Gichunge Kabeabea ashindwa kiri ubunge bwa Tigania East na Kubaikirengo ashindwa kiri ubunge bwa Egembe Central. Na nande utongeria kiri kaunti ya Meru bwina irera bibieru
Ashindi bathatu baria anene ni Boka Wira Mwangaza uria urashindira giti kio ngavana Meru, Kathuri Murungi ashinda giti kio seneta Meru, nawe Elizabeth Karambu Kailemia ashinda mutongeria wekuru kauntini ya Meru. Ngarikone wengi kiri MCA 45 ba Meru ni MCA 10 yake bachokete. Nabo ni Patrick Muthuri wa Bothuguchi West, DMK Kiogoro Abogeta West, Mutembe Imbio Kiwegoji West, Kithenji Ethaiba wa Nkomo, Martin Kome Makasi wa Nkwene, Evans Mawira wa Mitungu, Josephat Mugambi wa Kanuni, Silas Mucheke wa Akachu, Simon Kiambi wa Kiagu na James Mungathi wa Karama Ward uria wari ombere agwa 2017 indi achokwa kairika gitene gaka. Victor Karithi Mutuma uria urari niwe mutongerio bara baingi mbungeni ya kaunti ya Meru na MCA wa Athwana na aranirwe ni Jim Muchoi wa UDA. Morgan Muti, Weru TV, Meru. Ni umwe wa MCA bara bakorokete kithurano giki ojote unge indi ni mutana wa miaka 20 na jumwe niwe Timothy Mutwiri Kabako. Timothy uria uri na mwekuru na batharimi na mwana umwe aumite nturene ya Itumi na gutariria miguru ire ethiritwe agikurukira kiri kurura giti giki KMC wa ward ya Kiegoi Antubochu. Mwandiki wetu Antuto Dennis Mugendi na gututariria rugendo rwa mutano ojo na gutwachio ikinya. Niko gaka Kabako kari na mwekuru wako nako ni Timothy Mutwiri mukari wa ntura Itumi Igembe South uria athuritwe MC wa wandi ya Kiegoi Antubochu nawe ari muthaka umwithi wa miaka 20 na jumwe. Ndi mwana wa Jerusha na Joshua ndanjiririe kuthomera skuru ya Itumi Primary School. After class 8 ngijoin skuru ya secondary ya still Itumio kiu na muskumo ywa kisiasa yuongo yaumire kuma 2015 ndi class 8 nde ya 2016 ndaira siasa sieko wata mno sietete okinyira 2017 ndethira bando no nkuiba na nkethira inkuiririria mno ngasiuri otethira nkinyethetie miaka kana nthirite skuru ndethira nketha cia nkiromba kura yu na au yonda ibiruo buku na muskumo ndina yo na ndanjiria kuira arito wenzangu nkabera kana barato thoma bo nkabera unkororomba kura bamba nkibambira we no kumando manto yonto ya yau we kukaibo provoke mbone mno nombira kwe we ku na onto bare ona imanto ya teumbikana kaimanto ya teumbo karika ndendelea nkiri 2017 turethira itukuwiru mno kana inkwithira nkiwiru mno kuthiatana na John Paul tui muthiata tutu arito wo tugethira turenya skuru twa muthiata na areta na au yondaire motivated ndendelea ndagura nkiona yumento kwa otho ataisie kwintu kwandi maya kiwe na ataisie no tutakolomandira twaria ndendelere ndio turade ko thira skuru wo na ndasoka na ndaritangu use ya mijengo ndaria ntwa mieri na ndi kuthira skuru nkiritangu yu na ndamwariu ikwanjiria kuromba kura na randa ambiriria ciari bakwa ntaberire uti muntu ndere musi ndakire tubanjiria kuona ndilingo na nkiromba kura inyami sema nione nya mathiko na biatho bibingi na nkulika na mamio kwa na ombira manto yante ya umbano ntubombesa na arambira imbetigiria unsoge skuru ndeke na siasa mimbi nke ya kuromba ethre muskumo nke ya kuromba ringi na owara yo donere ande musokerie ndamwira ibyo ntunta kurombere kure kuimbere no ntoinda icie kwika omba kwithiro wa mpita moyo kana uyembuna moyo nkare munyi kuromba kura iji ndamwira akimpa metho no ndombere Murungu na wire Murungu antethiro endoneru na
ndendelea usukumana na antu na nkiendelea kuromba kura na antu baba ingi barethira bembira mantu yote yaumba na baba ingi kwithira bembira undi muritwa actually yari darombere kura ntina inya kura ndina indi yake ntari nya ndiyo itakuyukia kura ndari na indi yake na rio ngono ria itare akore mbere kwithira nkiringa kura na kuringa kura ni itare mbere tu na kwithira nkikiluka itarira mwana weyira ambira ndamuririe ndi baba ri na ibo kura iromba wani antu baina mbia na bathomire wota thomenya wona ndigiri ambira mami gankwire uni gure kwa ninkaromba kura ciakwa nkaromba na ni wambira uno ntu nkaromba endu we ngoyetigirie niwe mwana urogethira thire aina ndigiri ciawe ndaibu akuibwa botho ku ndaibu nyani boboe tamwire itu baba ntukwira wicokia imathwani ya ukariwo unontu kambona nuntu bone nuntu mbona siasa sikiria inya mbesa muno ndacogeria Murungu nkatho na ndera ngai airiire kinya kirindi kira ukiririe mwana uyu okwa nuntu ti kawaida ndirona kinya twetete musafara nkaibwa kiao kona kweri kinya nkaua ni ubare ande bare anambi gacoka nkaurie ndi Murungu baba mwana uyu acindwa ri antu baba iritaniritie o Murungu ukenda inya acindwa ari obathithirie no ate abacokerie nkatho kaigwa tu kiao kiende nkera Murungu baba iwoka umba mantu ya ndwinda manyerere ndaibiru Anthony baina na bawiretu mnonda na bake ina ndwimbo tu sigua nwe wasinda ndameano sinda ndaibwa nkoro ne tunde na kwedwa kwinge tu no ntobwa babu na kwita kwa digo tuke MCA aina mbirete ina mbere lakini kakweda timbere ambirete na mbirete mbere ina kwenda tekiu ya MCA ni na nderio mugani are manda ndosoga ndona tu ibo ya tu arombekyo mukana sia onereka ati umba kona kura kana menya tikandara awiriro mno ati akarombone tena winde ndeta skuru tonto tathiritie skuru bibia tomande mugania ngetawa Justa Kaweria niyo ni mwekoro mheshimiwa ndibiro ngwiretu mno ndipipo sida areya ki batu yaranta kenda kase bikibiki na tuira na kwenda kura na twamwira twamwa support na rambira ito muwatie bunene ito yire njukumu ekwali na ndakase bikibiki cionthe turamwira turera na thai campaign atutete kuthithia i campaign itisi ambesa katuthithia campaign cia wendo nonto tutena mbesa batwe na turakara kaita kainge tukiromba Murungu tukira antu betu akikintu kira kina maana ikoromba Murungu mutongoria na Murungu uthiri wewe ngwathithe kwenda kwawe turakara ya itariri inge muno tukiulwa na ciona kuurwa kina na mithimbo kaita kra tura support mwana uyu turengana wakina na mithimbo na kuengana na ngare kwatuika kina mucio timea kurara no utongoria burari kuo lakini orora turendelea kuromba Murungu na tumwira tuikirinya Murungu na atuika irinya bamo bakauga kina bakurangiria na kenda turitaritwo lakini Murungu ro tura moyo no na atukaritie twethera tukulukira mantu amaingi twenyuma yeke tweta tukaruenya tuwakaba ko tukaurwa kabi ko turia kitheika nyunga ikabi unya nkiambaria mu support ntaije no kuromba ndeyende thea wevu karibu mete Nairobi ndaibona kabako ndaruthere kabako kambichie ndawiko ku support tware ni tukwembere kuona nwe na mbona sura mbakisha ubonwe na nkenete zaidi bwana Mugendi na Murungu atethekana kana ntukakamba kwa president wa Kenya wirigiro buri Timothy gwitantura cia kiego ya ntobo chionta kene chokeria kariba iturare kiego ya ntobo cio wand ntobo kuonera ibwega bombe kwithira be muthura ai mutongeria wao gatigati katongeria baba ingi na banene bena into na mbeca na inde bomba kuona ujo no ka mutongeria wao na ndinde mwire ambe kubaitira ngugi atena kwathura kinya uriku kana uriku amenye anto na nde bonde ibae bakiego ya ntobo cio wand na abaitire ngugi iria konekana ngugi iria kabaguria nikenda kinya ria ringi bakomba akomba kwithira akiromba gitigi kinene nkurukie kiu bakomba kumu support ora barombere kumu support utarukiri aciari ni ati ni batigire ni bakugwata mbaru ana bao
bakagitaria bioneki biao. Nika nkabera kiroto kia mwana kikaeta musiari uingira mwana kinya mwana akwirare aetana ndeke mwire yi babo etanio no ntuba kwithira kwino ntubura tuturi aciari ndarombere orekeri niki Murungu no ntubira biatumire ndi mwira ora tika ndainga kandona ye kaburi untubunene lakini ki uni mwana ndamu wari untubunene ki Murungu ibwa Murungu nonete yari mantu raisi no ntunyarira ampere mwana no withire ini ntaisi imutongeria ampa ndika nkera ngaini ndimucokerie nkatho na mbere aciari ba injie kwa yora mwana kwa ambe aua akwaria uma no tutura mayanine tukithuguma kibarwene ende kwina kinya bara ndungamirite mayani yo ndigwira ndiobera ora tukia twekwaria no mwe ambera njerusa mantu yarothitha cia jame yo Murungu akuria ambera uwe uwi mucore okwa era ambera kinyarira karambuka ile miarari nara ura barari na mwana woku ndio mwira nara rekeria kurira mwana woku sonda amwira mani oku ndero i mucore okwa ndamwira ambera ndi mami o Timothy ngwira ritirite batwe itucoga cia nkatho na tutike menye njeri kutwakuria niyo ende ronto Murungu orore ya muntu akithitha cia mathithi ya rwendo na kiao kana kumenyera kinya kintu kia muntu na njirera yairite ikio itumiwa riwa na mantu ya manene ya ukiru ora utikirira amboria njeru cokirira we to ino MCA nkamwirari Dennis Mugendi weru wikendi ntule ni aitumi wandi ni akio ya ntobochio Igembe South County ya Meru. Ari twakabako rugono ruru thongi bwega sana Dennis Mugendi kagitene gaka mutegeri wa Weru TV angu chokio kairi imwe kwa mwanka Bomas of Kenya tukigwatana na Boniface Mungera tone imbi gwitana mbere rutereru Boniface Bwaga beti okinywa tuchokera kairi na kirundonga ya kurunga makirira na bawo tikyo kiromba kwethura gikari kajora tutigite kari ubagwatana machati mantu ja kwethura je kiriria kwande kayu na kagitene gaka utaribu kwethurwa kana utaribu mbito kwethura bukenderia o jawethire ora bwethire to bukenderia kumarukire lakini mantu ja baraba kwethura betara ibombita kwethura bakiongerwa Antonia ja kuma kiri mendretho yokario kana methire chokario gajo tegera bubwega baraba kalinde guru Antonia ja ikimumuge kinene ma anto agotre jo rintu kwejirithira lakini kagitene gaka kumbita kwethura bakiongerwa inkiameja ABC kinya inyongo be monki birabirale Antonia ja kenda kuthirethira mpio biongo biongeri kuma ikimogo takebithatu nako kumanisha ingo nyingi kuthithika Antonia ja gitumi nteto je kwethurire ta murutira jo mwingi kana fomu kwethura shireta murutira jo mwingi ni ate fomu iji jo chitherwa chitumika ku declare kana kuita mushindani ogitike kio rais form cha 34B na ko chiaringaniro chonde kiri constituency kana itobio bunge magana jeri na mirongo kenda na imwe diaspora ijo chikethura chitumika kwethura chikia announce oro kethura chindite gitike na kona ndiro ntumwankira au kiri karoke muthia kana kiri gikaro kiria nkemeja ABC thire kia muthia nyuma o mathaja irija thiria kanyumene iba kwithirito batumiritie itu 95 na ko kugo ngogeno etigeria ima bitigere bingi kana rimura gintu na bakendira kuthithio uyu tiro barana goko tiro baraminja kinya nini barita ngoge itingo bara
bakuita ngogeja turani to IEBC na agent ba arori bagite kyo res balita na shift beche nchanaya otego tekono oka otembi ote mantu jonde no haja beja idairio haja gutigira ntukweje mugwanje kwithura chithira na badrite ngoge orikana kiwatho no mwanka ngogithira ithira nyume ntuko mugwanja na ruri ntukwitha tubetara ko ekinyo kinyira njumaine yakuruka njumaine na thasta nteto yeje kethurete crisis ine muno na tubakethura bagita kotini kuthitanga nkiama ija IEBC na ko ikyo itumi bamikirire to boboga ukejo kutegera boboga thaiji mukarite nkiama IEBC ethwa Kevin ethro gitegithiare iguru awantu batumite mwenge kana batumite muraini bathingatene oro karirite ndiguru kagitene gaka mukarite Chebukati na Chebukati ngoira kuithia kagitene gaka gakwithirwo itigithaniria form which that 4 biri kuretwa returning officer bekuruka mwari mwanya na jura bange bakwithirwo bekurukira ara bakwithirwo betonya kiri mukarite Chebukati na mankiame barabara Antoni au batigithaniria form yu chiathiria bageta kiri aitingwe bao barotererwa ICT na ngoge aitingwe ba ICT gotigira copy cha 34B chi sasa oi bagotegera bagoscan bakona chi sasa icha oma then cha badide bora badrena nto ba ICT ikanenkero igito copy no nto kwena machine cha ko copy mi machine cha kuita copy sichiri Antoni aja baita copy bakanenkera agent baro bagete kyo rice ngogije kana process yeje mutarata jomba kwethera jokijera nyumene nyume kama IEBC wote karande korona pedro bagitura bagwita ntetoje kethura jo kyankuruke kyume kimona ko boga no mwanka returning officer bakinya Antoni ale bakurukira kiri Chebukati bageta badreke Chebukati bageta kiri antu ba ICT badreke ICT bakanenkro copies bakaidro betekania kuno kuna makosa bakanotikire form ile kumenyekana ja form that 4C as opposed no kwithira wikarikara nyumene bakwija kiri bateganiria baka interrogate IEBC baronene ngogeje kethro kanyaga kange muno no ntuko baba kuna agent bagwita baka interrogate kana bategera muno bakethro bakire biure bibingi ne ukiwa sini tuju ne kiara sini jagi ko kopire ngojo ukethro koju kya kanyaga kainge nya Chebukati no gire ngogeje kana ikorajo kaya agent gituo kimwe kana copy mo kwethro ithiro ngoge wonde ne kwethro jo kya nkuru kya mathaja thatu na gwita baringanira biongo amobona kwethro gwita itojo bakarura motaratara na itugwetera na ndeke karukira kethirwa kithithia kagitene gakaomba kwethirwa gitumiria nkuruki itobyo bunge oigana nonto baraba tumitereni raini Antoni aja ibaba inge mana baraba ethirwa bethirerwa mbere twitarugone na ko gokeja kwa bakethirwa bainge twetere ngogeje kethirwa kinyira muthia mathaine kana ntukwe rojo rokiri kana rojo mathaine jatha mugwanja itite muno na akenya bakethirwa baije no okethirwa ebatongeria dikara no mwanka ndeto ejithirwa kinyira muthia ntukwe njumene jonda uga ethirwa ko kethirwa akiona motaratara jo tiretithwa na njire uma na kwina omba bwithirwa boro ena akia kwithirwa gita kotini nyume ntuko 14 na ntuko 21 na kwethirwa to kethirwa ithithirwa uno mwanka kamitiri kubangane mantu athirikari kethirwa itonya kana transition committee ithirwa ekithia nteto eji na mturu kethirwa jokia gitethirwa nyitho muma nyume ntuko mirongo katikati ntuko 14 na ko ikuga igwetera na kona ikyo kona kwina murutirajo mwingi Antoni aja antu batikwenda kona tu mistake kidogo tuikarika na ko nkukurikite kuga kairi form which that 4B chikumata muno tucho chikethura chitumiria urukethura chindite kitigi kyo rise tukenderea kwambia Antoni aja beto kenywa tuiretera tegeri betu jara kwethura kenderea tute kuminja kinya twe oja kyameja IEBC lakini wa Kenya bakuga bakumenya journalist baraba ya guntugoko na na alitukuba kyameja IEBC batukwiri itukwiri na ngogiri no tugwita tukendera ukaraja no kunura metho na gutigiro tikyo kinya kinini kethura gikuruka tutuburetera. Pega sana mwandiki wetu wa Boniface Mwongere mwekwema kuma Bomas of Kenya tugeta na mbere kutha tukigwatana no magita ko magita ndira akethirwa ari na gintu gya gitumi gya gutumenyithia kagitene gakatumaru kya nini ndegeta kuraja ni chokerete na Nteto Nkuruke.
nitukubumenyithia kuragwa kana gakaije gukuruba miaka 13 George Githaiga atiro imono na atitune imono na no mukuye na urire Jumaine tariki 9 mweri juju thaa 12 ciogoro ekirite muguto jwa jeans jwa rangi ya maroon, t-shirt ya red na iratu muthemba jwa clocks jwa rangi ya white na aria muthia onekanire ari kangete gicigo bunge kia Gembe Central onde ori ukamwona na kuru aringe riboti kire gituo kia polisi kire kire akuye nawe kana aringire Benjamin Kamau thimo gukurukira 0711578550 kana 0750213300. Tuliza baridi ya Julai na burudani moto kwenye Maisha Magic Plus. Drama ni kibao kwani Bella anapata chenye ana deserve katika kina. Mabishano yanaendelea katika Salem. Njoro anapatana na ma-adventure kila anapoenda. Je, familia itaprevent mapenzi ama itawaleta wapenzi pamoja? Patana na Sanura katika show mpya akistrike balance ya maisha. Shows ni moto kwenye Maisha Magic Plus pekee. DSTV Channel 163 na GoTV Super Channel 8. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo egutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime, at no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote. Katho cia mwanya kiregwa mutegeri gwitana mbere kurumira nteto cietu tugicokera ororikite gutarwa ta mubunge wa Mara Kareke Mbio Kinande na acokeretie uri orari muregani wao wakue na wijikene muno ta Bongo bubu bwijite nyuma ya Bongo kurota Kareke na kuga we atano ngina na tubange banja ni bakumakia agwati mbaru Bongo ni ontubura nande Kareke amenerete na kuga gute umabure antau na ni meariete na umakinyeriko mwandiki wetu Anto Martin Mugambi arina ripoti ije. Tugo itano nyuma ya kithurano kinene kurika na cindani gutangachwa kiama kio thurani na miankata kio IEBC manto makarika manto muthemba wa cendema imambirie kumbuka muringi cia chage tonga kaburu Bongo umwe wa barabara wagira giti kia mubunge wa gicigo mbunge kia Mara gitaragiria kuma Saturday ntukwira twaingire campaigns ni kwambiririe mauntu maingi mathia na mbere mbere buru antu betu bara betho bena campaign ngari yetu ya campaign ni bainjakirwe ndaka ithatu bekirwa ngari ni ngari ya tigate bakuria muthambi na bakamatwa bathi batewa rubate na rachuka uyu uri muthenya wa Jumamochi ntugo ya Jumapili irakia na thingati na nkinya gwatimba ruba mochia cha gitonga kaburu Bongo agitaragiria bura bathire na mbere kurukunda antu no bathire na mbere kwaraswa mayanko urunge turage ruma ni athire anja kwa aumete kanisa na akamatwa athiwa no baitie boyo goji baitie monka kenoro athia tewa na aria mutunguru akwina na mutunguru nau akwina ndarasha mutonga na mauntu momonde mari harassment kena ntoba batika turingire kura mayanko akanagwa kunkambira na kuwiruma gwitwika eu ni ngome kana ni stronghold ya mujumbe fulani
koguo ewi ari harassment ntugo nene ntugo ya Jumaine ntugo ya kithurano kinene muringi kampeni munene wa Gitonga Kaburu Bongo to Ernest Kinegeni araithukirwa Gitonga Bongo akiugaga aragwata mpuri akathetina nyenje na thaino kama michibitari. Our chief coordinator wa Mwembe Ward Mr. Kinegeni ni atakirwe ni guns ndaka ithatu bamuringaga mono na cuma na nchuguma na into jenge na bamuthukangia mwiri na ndibetwo cibitari na kesi ni reported kwa police. Twacoka muthenya wa Saturday antu bekeraga posters yuji akarwa iligari nikenda tuoneka tukuna watho antu baire ba arrestirwe na bako arrestwa akwina nguruki ndera agency bako bakamate babaire police Magutuni police station na baadhi bakamata na ngari babaire tena antu bane baringire thimu beja gutethwa na antu bajire kubatethia omwantu bau ni brother wa mujumbe wa wiku kara kwa Mbioki na bauga ni bathirete niwe na pistol na kesi ni reported nayo Magutuni police station ni record statement onto bari antu bathatu na thitango ino cionthe ikigagirwa mubunge Kareke Mbioki na thingati bake Kareke na kanite ndeto ino bakiugaga na ringi kura bagicigo mbunge kia Mara baugiri gwikinga kumania na antu bara baguraga kura ila ndonire kwina mtu mwende gwikagura kura na tuli baega kiramba na pamwembe bakuwa kwina antu bana bakiguraga kura niyo baumire na wingi na baomba kudi wakikisha ntu baba kugura kura batatiga kugura kura koguo nyonde Kareke Mbioki gute mtu ndatuma bomba kuga that dini bwataki antu bara kana babangi tio twaringire kampeni ya amani. Kareke akiaragia na njĩra ya mwanya ugite gukaya kwithura kuri na nkuji bwa kugana ati we no atumanite tiga watho burute wira ya buwirere batiri. Namba 2 watu kwina mtu akuga yes mtu akwa kana inje mtu akwa ni atakiru kana gweka rikogu apati kulinga ripoti kwa polisi kenda polisi na baba wada uchunguzi kenda bomba kumenya ukweli ni kuburi lakini kila tukwenda na kila ndonile tariki kenda kiduano kiaigia kina ukweli na usawa antu ba mara baombile kwaja bebo na baomba kwa mjumbe wao baomba kwa MC bao baomba kwa senator governor mama county na president wao nuliku. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Ekuru kuma mikindo ritigane yisi nibekirite nguo mwekirejo mwanya njira ya gukenero tindibo kawira Mwangaza ta gavana wa county ya Meru. Ekuru baba barakinya bogete machoro ni bariungite na kwinira muchine jo mikindo ribakionania kugwirwa kwa kumania na umbani ba mutongere ojo ni aranande bamurite kuritira Meru ngugi kenda kuonania anto atikinya ekuru no bomba na kireuti uriti bwanguge kiri obisi cha thirikari mukiri wa mithika na Chikinya. Ni amemba baikundi kia Baraka Self Help Group ntereti Anjilo wandine mekindori tigania Centro baraba tumereti na mwekere yo mwanya ukenera kudhurwa kwa mheshimiwa Bishop Kawira Mwangaza ya governor bathatu county Meru. Meyire aratugurira nguo na aratwira batu tumuatia na maramba na tumuatia nayo yayo ya murungu iketweru are na kuma ria twambiririo yaromba itwitikia machokio yetu mwathani na tucokeretie na murungu mutethia akorwa na arume barabara mbere yake na ruwa rebira torombaira mama wetu akoya itikira kia gavana itumire twinde ikundi na kietu na antu bonde twamuringira kura cietu pa mwanka woro twigirwe no gavana tukotore tuzana gabutaurengwe batwe turingite kura cietu na rurubo nkoro na bamwire na mathwania no ntubo kwithira batwe katwamenyere metho acio lara ya kuna ilia mami wetu gite yategiria ng'ombe cinywa mbi nyerere
ri inya ketha na arumerwe arero na kare imichi bikonunka rware ibonto tumerete na robo nene kuhakikisha imichi bira arumanerwe nabyo nacio maragara rware tukorewa na murungu otwikwa na turenda ari ya parliament atothetere amba kureta into bibinge ndene ya Meru County atwakire masibitare atobwetheria njira cietu na murungu wa mutharime ekuruba barabathiurukite thoko yonthe mikindori na ndwimbo cio cindi ibataririti itumibira bitumite bachumeria kowerua na ukenera mutongeria wao atoriarire mama kawira Mwangaza akira wanaikirete imici bikonunka ibonto twachumeria na oritobo nene na robo nene no toimwe koro mwensetu arumi turaua irumi bira bionthe turacio maragara ekirete imici bikonunka katomwe kura yu no robo na kiraito nairwe aite akiri anini ki aithoganerie nonto oingo liatho ara wainde bend ito ikiruororo muno rero mami eto airerwe ate sindano nwe imokorora aragarerete kite yawe keng'ang'i auga mami eto ate sindano nwe na tu tuwa tore ekoro na tore ana bawe tukawata mami eto mbaru nonto mwana mware nwe isiororo boina kana ne ate ekoro mwana mware nwe isiororo boina tuwa tukaigwororo bo mami weto nonto rera arumi batu itorumi na tukwenda kwira keng'ang'i kane boya akemenya batu itwe torigana kura na itwere mami weto no parliament togakinyithia ndege na ikutomekinye thetie nonto batu atwenguo nyingi cioce nchanira toreri mama county rari mama county na torere nguo na riu twitete kwa hana bangabana Kawira Mwangaza turetha wana ba mama county nende tureana bangabana no toria kweri totorumeka na mami wetu akaethera no bua ito mwete mbaru akaikwa ekera batu ana bawe na ba mami bawe rira arumero areta bacio imisi bibia mami eto atorerete nabio marara yabo kuona iyo arareka kerio atomathera nakio nende biwa muruma tikara muruma keraito nerwa kara kere mami wetu nkuruki bonanetio chamba kire utongeria bwa mwekuru na arabaina wirigirwa ati nende Meru ikaithira ino garuruku kato kumenya ati Meru yetu nende ikathongoma muno no ntutonete ngwe cia Bishop Kawira Mwangaza ria women rep ngwe ikonekana metho kuthomethiana barabonthe batianiria bakira nyomba babonthe kinya ntu baitu kabisa baike sibitari itonete ngwe ciawe kinya muntu atina ng'ambe ya ng'ambe yeria kongo ici ciawe tugana Mwangaza mwekere tekena nene na ituwete ati kuringana ngwe tonete cha Bishop Kawira Mwangaza giteke twamunenkere Meru yetu yatendera Meru yetu ikona rui Meru yetu twakara yachungai iromba riao ya ikundi ki gavana wao abora wetu weta koruora ofisi ntukwa koruora ofisi atorikane nekenda twekira kalinda kero kara atorere nekenda tweta koruora ofisi nara Meru County nabo murigane na tweterie kilinda kya weta koruora ofisi twinakio ikyo twamwekera ntukwa weta ofisine kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika Uroroikiete gukurukwania Meru ta seneta wao Kathuri Murungi na acokeretia Meru nkatho ni kumuthura nera kinyajukitie kanya kau gucokeria antu nkatho ni wendo bora bonanitie ngwataniro ya Meru kwanza na kubaite mwanya Meru akiaria Kathuri na ugite agatigira na kurita ngugire arathuriri na njira ire yagirite na kuga kinyaka gwatana na atongire bonthe ba Meru kenda gutigira ni bakuguna mu Meru mutukikare atwente toije tura na wendo bunene muno gitiga seneta wa Meru no ntugire kura irira ringi around 500 bandingirite kura 344 na bara turacina nabo nabo kura iri baragwatire ibo kumenya inkwira Meru ibwega no ntugira kuonania abe na imani no tongeria bwakwa nabe na imani na uni ni migambo ya kwinyi na yankatho kuma kiri Kathuri Murungi rurathuriro ni Meru na wendo bunene bamwete kura 348 magana jana ja 22 kenda ka seneta wa kaunti iji na akiadia Kathuri Nkuruki nerete ya Meru ni bwaga ni onto bakwika kiama kiao kia UDA na mono murengo Jojo Meru kwanza kuma ria bambiririe siasa kinya kithira batombere ukithite bionde
ala balatere kimwe kia bata kia ngavana kiria kirarujerwa ni mithikari nturi kiri Kawira Mwangaza. Kathuri akiuga we nagwitikaniire na mpumiu na kiabata nandi bakethira bakiritania ngugi na ngavana uyu urathurirwe na atongeria bangi kenda Meru igeta na mbere. Itukuga ituraciumirie na twang'ang'ana muno kiri ite bionthe kuma ngavana, seneta na biu bingi bionthe ite bira turombire kugwata kana kuoja itukuibwega kiri Meru na kwa ingo bachokeria ngatho antu betu bonthe bara turitite abo ngugi na kuga kinyethira tutombire kugwata gite kia ngavana. Itwarite muno na candidate wetu kuma riria mpumi cheumire na mwanga gutangazwa iguru na timu yetu tongozi ni Captain Lentore itukuga itugwitikiria matokeo jara umire na tuge tukagwatanira na ngavana uria urathurirwe na atongeria bangi bonthe bara bathuri Meru kuma MCAs, MPs na twinde turi na county positions. Itukwenda Meru muno ithirwa ina tofauti sana na uria siasa itwere kuringwa. Itukwenda twina siasa cia gukonsultana, cia kugwatithania antu, cia kwaranira nikenda tumba kumenya into bira bionthe bikwija Meru na bira bigutigwa Nairobi na ata tukomba kwingana bio tugwatanirite turi atongeria. Kwa ndi seneta wa Meru ngapuri kiro kugwatithania atongeria bangi ba siasa, ba makanisa, ba biashara na para bonthe bara bagusika kikuendeleza Meru mbere. Nkuruki Kathuri nethite na mbere kwa Meru wirane ati baringa na ngugi yawe useneta akamerita na nkoro enkembu kuburu na mbere ya Meru ngaita ngugi yakwa ndi seneta wa Meru bwega nga make sure itukona resources cia kung'ana kuma kwa national government na ira shareable revenue ire ya kigina gya Kenya na tuchue ingi kinya grants kuma thirikari na guntu kuna aratumba kurita nikenda tumba kuendeleza Meru. Ingi ni representation ya antu ba Meru ki involved functions. Ingi ni gutunga sheria na policies iri gutacho devolution na ingi ni ku oversight mbeca cheuma Nairobi na ataciita ngugi kiri county ya Meru. So ingwitikia ngathingata mbeca cietu cionthe right from the budget making process kuona budget ikari approve na ni interventions iri ku bomba kuthithia at my level nikenda kinya riria mbeca ikeja na priorities iri ikunekanirwo na untu mbeca cia county itijaga cionthe igwatene mwanga tumegetho ikuririshwa 1 billion 2 billion i priority iri ku yamba kunenkerwa kiri mbeca iu tatha imbiji cine itigere almost 4 billion iri gwi treasury. So ituganda muno mechanism oria mbeca ikabsorba gwa haraka cia development nontu kiu igatuma Meru ikuria mbere. Kuma gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia wero wikendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Nyuma yawe guchindo gukaria giti kiawe Times wa ward ya Ruirirwa rera kiri kithurano kiria kirikitie kuthira Peter Mutuma Kalembe augite we nande agacoka kiri urimi na biashara mwakene jwa 2027 Kalembe urora chindirwe ni Felix Kithinji Ntuo augite kinya na gwitikiria mpumi cha kithurano kiu na kiria kirio ni kwa MCO jo mweru kanya kenda ritira kariba ward Ngugi Kalembe ni umo atongere bara arigitine indi chindwa Mawira Kirigia na Chotareria ja miundene yakwa ndi tukulima kidogo nyanya matunguru ukabere wa Ruirirwa rera ja Peter Mutuma Kalembe na uraithurana nibyo mwaka jo aracindirwe ni Kithinji Ntuo na arato trimene na Kalembe mundene jo wakirimaga na gucokeria kariba wandi ya Ruirirwa rera nkatho ni kumugwata baru mwangata mundiru yarikiria ngaigwa ngwiritwe sana nonto matunda jara jongwa ndandire kirimi yake witano ijo nandi naru nchokete kijo kenda jombo tuteithia twinde otherwise kanchokia nkatho muno kiri antu bakwa Ruirirwa rera nonto bagipindi kiu turakarite nabo myake witano irari wonderful irari abata barari antu bakwa ba maana muno na akwa from my bottom of my heart ndirego bachokeria nkatho nonto bakurungama na guni myake witano na so tukethwa turitete ngugi inyingi sana iria twinde igatutethia.
Mheshimiwa Kalembe nekite werune na kuga thaiji atithirwa ri siasene ende akethirwa mundene jwa wa kirita ngugi cia njara mwanka ithurano bia 2027 rira gacokera na kurita murungamo jwawe na ndikanya gakwa nyani gakwithuranira ngugi ciakwa nyani niratigiri nyuma muno no mwanka nyani ndibanga bange ngugi ciakwa no turo bwakwa ndina family ndina mantu ja maingi jambatene na ndigwikira effort ira yothe ndirekirite ndene aru irora rera no mwanka na nimikire sana kiri family yakwa na kiri uturo bwakwa na siasa ate kuja kagirika na nondo kidogo na ndia tugiriki kidogo ukenyenya gutaka kura uri ringi ndomba gutera antu baru ire nchone mbuga batandingirite kura twendereete nondo nte kwenda gutonya siasa nda hii kenda tunengera mutano ngugi tunywa nditatikeje kuwa nangangirwe gukara ya guni wanda ngangirwe kuma the one go kato moyambo time kurita ngugi nondo akangangirwa atumba kurita ngugi so narita ngugi wone gitare akweria nkantu bakwa baruire rorera mwerekeo uratwitite ngoro kipita Mutuma Kalembe na ugite ati na thina na MCA umwe rura thuriro wa ndine eu ende akamwika na kumugwata mbaru akiromba karibonde kwiga kithinji nto bate gutonya sasa ngugine ciawe ni kenda akabaritira ngugi karomba twitho twina thiri turekanire nyoge kuthwa kwi mantu ju jarario jarakurukire uthio tumba ku reverse na ndi my MCA is honorable kithinji ntuo unwe na ndi MCA wetu tubatere gucoka nyuma yawe twinde twamusupporta agaita ngugi kuringana na uwezo bwawe yake we ni ethira twamakirwa nikenda tumenya ni tweta atia so utekinyongo power belongs to people na ria antu baria na ria antu bathithia ura bathithia you accept ukaringa dust ukaendelea na uturo urankaromba antu baruire iba support mwana bamusupport muno na akangangua kipindi-inĩ kĩawe na itere antu ngugi as per plan ura bangite uningi akwa indaritire na ndaigua nkoro nekwa ni ingwiritwe na akwa bunga akinkwejira na no te muntu kunduma na ate gumpira nditete ura kuringana na uwezo bwakwa na murungu wakwa ukiripotra weru wikendi kumaruire rwarera gicone kebore mbeta mawira kirigia akariba tunyaina ndi ni boretete urora rujaira giti kia MC wardine cia Kariga bakiuga nwe abagitangirite ndoji cia wakariba babaruga nyuma yawe kumba kwithwa gicindwa kugwata giti kiu na aretire na kubagitira ruje kumbania na muthuro ni araba kuga na aretire na mbere na kunanga ndoji iria habekirire mathokone akibera MC rabarikite gutara akabatetheria gucokaniria Paul Kabithi na Nteto tonto kona nyuma ya kurino kuringwa karibantere cia tunyi atigitwe baturaniritwe inthiguru nerengi bakinyite na maguru na ino nyuma ya urararomba gitike wadia cia Kariga twe Sisto Marunguria aguchindo arajire na gukuranga pipe amwe na tapu cia ruje thokoni ino umwe urarugamirite ruyi ruru gikirwa nwena siasaga indi ciaca ciake ugaga wona rega kuthurwa kurukana komora ruyi ruriku ina rira gwatwikire gutsindwa na ajire omoranga ndibu kuona uguo kari Marunguria aromba gitike MC ere kura ikura kugana re tukaruthatara baba batena ruji na baba na ruji baba nini ngurukia baba batena ruji no asira yajire uyake arongori ethiritwe ari mukarigiti wa rujuru gwa Kagita na urankurukia ethiritwe ari mustarini wa mbere gutigira rujuru rukunyagwa ndeni kwa ndeni maturani onto bora kuringana na akaria babo atemete Marunguria athuganie kutheku iku kwendoa ora ni ndarungia na mitungi na ndabauria ibutiko turugurira tutaga no gubuku ibu connect ruthie tangi ndira baugari tuingire na ari tuingire boetere twambe tu connect na ara ibenjaga nuntu no ya ruere bakura baibwira ya connect ti tikati koi muthetu Ngoria ka aruthire project ya kuromba antu mbecha cia gubekira ruyi ro kurima ene rantu ro ba mothere mbecha ndia acho andona ruyi tigaro rwake ruyi ro wananchi twacho ari to muthura chamani amwe no gwakaria babarekera mutege turoki mona gucokia rujuru retio gwatwingwa twagurire agakumomonda reka wainu twenja twagwatithania na twagura pipe inu
Akwa roya antu bagati bakenyunya roye wona kura ro tukanywa roye no twanywa nambi na mbere twagwatania twarutha roye na especially kimathua mutumbe no ajire agatwagwata na twagoje round connect kaire twagura kanyamu karaga utairira na taps twekira ende ariugaga akura na kagire engineer yakore abotithia kaiga kinya inteki wegwiro wake na thia inge kinya na njĩra ya thimũ tũkĩaranĩria na marũngũria igũrũ rĩa Ntombo nombĩte gũtarĩria rũĩ rwakwa rĩ then why should they complain kama mtu ayagirwa tia na ndio yake bara kwenda ari bai na bimbe de ba complain if it is mine they know all the rights ya kuda blanco na kintu ya kwenda bwa mundani wa kwenda na ndenda kwenda munda mkendia ndenda uyu muchungwa kwamba bandite kunenda ukura ngakura na and that is my property. Lakini mutete na mtima lakini atiba utie wo batire complain mtu ayikende ndugu wewe ndio ndekire ripotera oru weekend kumanterecha Tharaka Mbito wa Paul Ogwa Kabethe. Nyuma ya gutumirwo gwa mpumi cheite mwanya cia kithurano kithiru akariba gicigo kia Gembe North ni borite atongeria bara batari gutigira ne bakuingia mawira na zaraba kire kagitene ga campaign ni arakinya borite akari gucoka ngugine na mikare yao ya au mbere na gutigana na siasa nionto ni chirekitie kuthira. Nicholas Chobari na report hije. Kwenda ringe pesa kwa wazee, turenda pesa kwa vijana, kazi kwa vijana. Nyuma ya asiasa kuthiuruka kwa mieri kadhaa bakiromba akura ntere mwanya na ntugo ya kuringa kura ya kinya tariki kenda cha mweri wa 8 na Kenya abaringa kura ende bariuga aibareketie na kuma kire siasa atongeria babareketie na kuthurwa babatiri kuthurwa bakiraithiria muno gutethia mwananchi wa kawaida nonto iumweregero mwananchi arare na wakiringa akura pamwe na bakiuga kinya baba kubamakia agi siasa ibarekae nabo mbone to some kind of intimidations kuma ki mugombe orora gombete ke MCA kangeta wand muntu uyu kirwari ambaririte thimune rombi intimidate no tubo kwithira ntu mu support kite ke MCA inya mwana siasa uri kwa kathuro tu uri ku nyomo mba kureta bi kore methene muntu aria ni akie tu tu democracy tu the to exercise kira kine tumi nura tukarita ngwe cietu na tumbe kuirera kureranja cietu na kuendeleza uturo bwetu thirikari ya thurure ingwitie ka jali mwananchi wa kawaida niba tutoleli sana bore kibia kuria antu baumita sana kuba tusumba nyo sura kamutukau kubenye bya korua byo ithina iboleli lo iboleli antu bakathira lai kuringana ukame bwe kote kontu kothi kumi kwa nengi magi kurema tekana kuria nyambisi kuba ende batukua mela bakeya onto thika ikaenge yo ngona ikwa engi tukire murungu age twakira antu na bukari buru itue ana banake ba baite ngwine tengwe ngwena kwa wano kalini lakini baadhi ya ngwine na baba nake ba yuthiu ba kwende ngombe okwende mburi okwende ngere kenda batekana ndu kushonde ucokia nkatho no ntukumenya atu itirite tuketha twise turundi na batu twe vijana tukona ngwe ke thirikari yiyite utwira batu aire kuringana na baraba sanguri twaringira kinya kura na muthoro twakikisha twikira mutongoria kulingana no ngwirari ta tembese irawe yite acio kulingana na batu aranirite na bakuma muno nterino cia Gembe North bariuga tayari boba tayari kwanjiria kuruta ngwe ciao na antu ibabeberia kire siasa nonto mathina mara marentere ino imabatiri kuthira makithirwa ni atongire babarekirie na kuthura tukia kuretero siasa ngwine siasa ni rathire tu thai akiri cietu ibwati kuthia ikirefresh kenda tucoka maisha yetu nomo kwa u tiwitikie kwi muntu nyore ku utia siasa thai siasa ni rathirire na batwe kanya twiritire ngwe cietu twingwa tumbe kureranja cietu na tumbe witithio turo bwetu ambere thirikari kia guthio imroyo kawinda thire atiura te 10 baba nene bena mbia bali ni beto thirikari bali ni ko bathambi lakini batu bate 10 na tanthiriwa so no le vijana wa ni vijana ibande ba vijana bogire kenda bantu amengia thiranthe walifu bo thiranthe abengi betha bengwene na betha beno moja kenda ngwe endelea mbere todo ntonyere tuteto inyi muno tonto lare ko utongo imuntu mwake kuringa na mbunge amwangwe wenga mukayo mwe kija kunja kioro nowe kwa kachuku kirasi nowe batu tutomawa turi akuru kuno turi impara twakwa ende murunga tutharime turi boya na thika ya bonto ne buere eto karie
Weru weekend Kumegebe North, Peton Class, Chabari. Thirikari nandi ni uritwa kunenkana irambe cha kirebio thurano bya kumenyera ana bara bomba kwithirwa bari pategu chiumba na bagi kweku okurukira ugambi bwa koti riri ni endekithiare gikundi kimwe na rietwa Institute of Certified Public Accountants. Rugonoro ruthuraniri ni Samuel Gaishma. Kuma gikuo kia Bishop Mary Muthoni mwambirioni wa mwanka uju ura ari mwambiria wa gikaro gia twananti wa gia Tumaini ntere cha Itugururu ana baba batigitwe bakiona utethio bukugana nuntu anto baingi barabatethagia twana tutu baruthaga uguo kurukira uchore barabari na Buna Muthoni kuringana na arugamiri ba gikaro giki wana achacha barabaejanire mawirane mathikoni ma Muthoni baingi bago wana imunthi batingitie mawirane mamu out of maria maugire magasha ni anto tairi ogu maria marikitie gusha ni tungiboya wa muntu onthe eranire agerie kubingia kiraniro kiria arikanirie kuga Tumaini etina ndona tutirabota gukora wega tukibota gukora twina irio tungibota kubaciana wega nkuruki thirikari yongwa ni uritwe ipeja gikaro ta bibi utethio bwa kumenyera maubatu maana barabareta woku kurukira watho bwa koti ora thirikari itwiraga riria twa register katu ni tutwendete gutethia ni tutwendete twari na moyo wa gutethia ciana kwa matithira mari muno committed gutethia no tutaka gwikite tuonaga kia kuma ki thirikari no angatarira kwina relief fund magatwitira relief fund tuweze kuangalia hizi children's home na vikao vingine venye wako na mahitaji tofauti ndio tuweze kuwasaidia. Ndeto ino chiaritwe kagita karagi kundi kia atari mathabu takio Institute of Certified Accountants of Kenya ISPAC bariungirite gikaro giki araba barugurite kioro kia imbia kiraba bakirite amwe na kubaretera itangi na into bya kuria ijao kia makianga ino ndo twaero nyingi twachoka twetha tuki shortlista mahitaji ja o area na nde Tumaini Children's Home atisi ni watu wanyena thina nena nonto bwa kwithirwa kenda tumitai tu yendaga twa kioro na tumandu tungi tu twingi tumawaletea tank ya maji tumeleta vitu kama unga mafuta mahindi maharagwe godoro ndegu turai na thina munene muno wa kioro na ni maravotire gukorwa matwakirite kioro na maturetera utethio mwingi bena into mauka nacio nginya cia kuria na nitukwenda gucokia nkatho mingi muno rwongi ruru rwa ISPAC rurarure na kaunti mugwanja cia rutere rwa kirima Kirinyaga ibatethagia ana amwe na antu bangi barabagagua bari na maubatu mwanya Mount Kenya branch iko na kaunti samba moja hapo ni Tharaka Nithi, Meru, Nyeri, Kirinyaga, Kiambu, Murang'a and Embu na wanga tunasaidia kwa CSR corporate social responsibility bya mabibi ingi bi concentrate na Nairobi lakini ba utwitore ISPAC itumbite utonya mashinani haitokoromba endiba antaba wendibo bwega baumire beje batethie to twathithia nkiripotera weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Teto ingi na njira indi kuniona charinga thaa 3:30 ngucokeria nkatho cha mwanyi kuona kanya kugwatanira na bautu imitagwa ntinyari kinyo monanirio mathithio o Maureen Kome.